محمد سورة وين محمد دبت يجودا سورة القتال جتون بيغمو مفسرتوني سورة وين لا دبت يجودا تنيفو لولي بكت باي اسومو مكة ودون تاي مدينة دا اما سورة مكة خيتها بانيرا سورة مدينة تينو في يجودا سورة القتال يجون سورة وين لا دبت سورة محمد كان سورة القتال جانين بسم الله الرحمن الرحيم جنة قرانا الذين كفروا ورّي كفرا وصدوا جتون خديبيا عن سبيل الله جتون قرار ربي را ورّي ديبيا جتودا يوخيو وصدوا جتون خنمالي دور كني ديبي سن جتوكا صدوا جتون غيرهم نما براتو قرار را ديبي سن إفي جلتني نما جلسن أما أضل جتون ربي درابا ليس أعمالهم جتون جيسا نيسان الدنيا رتو جتن درابا ليس hujii isaan hojjetan duuba baduma hojjetu jiranii wayii balleeysen tamire eega kafranitti khayriin takka tan isaan hojjetan toltuun isaan hojjetan hundi asuma duraa baddi jayya waqadimna ila ma amilu min amalini sanin malalga hujii isaan hojjetan ta khayrii dhayneeti faja'alnaa isa goona habaan mansuuraa goona waqa eeyee ficaa dhukkee facaafamte goona rabbiin jalaa balleeysa jechu adalla je'ema warra kafre hundaa'u duraa balleeyseedha kunimma haaseensiidha wanirraa abbareef maali dhiiroo balleeysuun ganaadha asumarrattu duraa baddee jirtiidha moo duraan turte duraa badde jechumoo maal jechuu dhiiroo wanni kun mutahaqqaqul wuquu'i arkamuu waan kanaa sirriidha mirkanii waan taateef jala murame taanaani adalla je'ee rabbiin fiilii maadiidhaan dubbateya walladhiina aamanuu faallaa kanaamoo warri rabbitti amananii waamilu saalihaati jechuun toltoo hojjetan wa aamanuu jechuun ka amanan ammaasiisi bimaa nuzzila alaa muhammadin waan nabi muhammad rabbu fametti warri amanan wawal haqqu jechuun isaatu haqa jumlaan amma jumlaa mu'taridaa dhaga wawal haqqu min rabbihim isaatiitu haqa rabbii isaanii irraa ta'e warri sanitti amanan kaffara anuu miidhalaama tuni mala dubbiin akkana jiddu gala dhufte malee dubbiin akkitti silaa walit deemtu wa aamanuu jechuun ka dhugoomsan bimaa nuzzila alaa muhammadin jechuun waan nabi muhammad rabbu fame ka dhugoomsan kaffara anum sayyi'aatihim ila kana wani jiddu buuseef dhugaa ta'uu siidhaa mirkaneessu jecha wawal haqqu min rabbihim isaatiitu dhugaa rabbii isaanii irraa taate tanaaf warri dhugoomsan kaffaraanum jechuun rabbiin isaanirraa sattara sayyi'aatiin jechuun hamtuu isaanii hundarraa harcaasa wa aslaha baalahum jechuun rabbiin hujii isaanii hunda ni qaceelchaaf jee bakka aslaha jechuun ni tolcha baalahum jechuun umuur amrahum jechuun bakka amrii isaanii hunda sha'nahum jechuun waa'ee isaanii hunda ni tolchaaf ni qaceelchaaf bakka rabbiin amrahum amrii isaanii sha'nahum waa'ee isaanii haalahum jenneetis fasaruu dandeenya bakka wa aslaha jechuun ni tolchaaf baalahum jechuun haala isaanii hunda ni sirreessaaf rabbiyya zaalika kun hundi wanni ta'eef jechuudha magaa zaalikaan bakka lachuutu deebi'a warra kafre dura hujii isaan hojjetan duraa balleeysee mu'mintoota immoo hujii isaanii sirreessuun kun maaliif ta'e jette bi'anna alladhiina kafaruu warra kafreetu ittaba'ul baaqila jechuun hijiba hordofan bakka isaaniitiitu hijiba jala deeman sheexaana hordofan waan alladhiina aamanuu warri rabbitti amanan ammoo ittaba'ul haqqa min rabbihim dhugaa rabbii isaanii irraa dhuftee hordofanii tanaaf rabbiin isaanii qaceelcha kazaalika jechuun akkanatti yadribullahu linnaasi jechuun rabbiin ilma namaatiif ibsa amsaalahum jechuun booddee isaanii jechuudha amsaal jechuun ma'aalahum wa masiirahum bakkatti deeman jechuu bakka amsaalahumiin fakkeenya isaanii jettee yoo fassarte xiqqoo sii mul'attu laalamma fakkeenya isaanii kanatti isaanii ibsa dhuguma warri kafrees hujiin isaanii duraa badaadha fakkeenyi isaanii himamee fi warri amanees hujiin isaanii hundi ni qaceeltii fi fakkeenyi isaanii himame jechuudha kana himuun maaliree booddeen teeysan kunoo jara kana keessa jechuudha amsaalahum jennaan ma'aalahum wa masiirahum booddee isaanii kanatti rabbiin ibsaa fi fa'idaa laqiitumul ladhiina kafaruu warra kafre hoggaa qunnamtan dirree lolaa irratti fadarbar riqaabi jechuun gateetuma dhawaaje bakka mormarraa darbaaje hattaa idaa askantumuhum jechuun hoggaa isaan fixxanii lafa tuultan jechuudha yeroo namni baay'een isaanirraa dhume jechuu bakka askantumuhum jechuun hoggaa isaan fixxan gattan fashuddul wasaaqa jechuun achi booda qabaa jabeessaa jechuudha wa qabaa booji'amtoota qabaadha jechuu deema isiin tun amma wa ayanni tun
badri booda jechuudha guyyaa lola badri rabbiin loleenii ture jechuudha akkamitti inumaa'u booji'amtoota akkamitti baay'iftan je booji'amtoota qabaachuun qabdanii bari inumaa'u jemma isin saniifu isiniitiin fakkaatu akkama booji'amaa warraa fudhachuu jecha bakka jalqaba lafaa kaatanii arrumaan taniifiifuu qabsoo eegaltanii maali duruu kanatti qalbii laafuun hin taane je bakka addunyaa jala kutuu deemtanii sirrii miti jee loleen imma inni kun ammoo achi booda maal je bal'aa inni nu laala hattaa idaa atqantumuuhum hoggaa isaan kana gattanii yookiin fixxanii lafa tuultan fashuddul wataaqa jechuun qabaa jabeeysa achi booda booji'amtoota eega qabdan booda fa'immaa mannan baadu je yoo feetan akkanuma galatoomtanii gadhiisuuf ni dandeeysan wa'immaa fidaa'an jechuun yookiin warraa fudhattanii gadhiisuu ni dandeeysan hattaa tadaal harbu jechuun hanqaa lolli lafa kaayyattutti oozaarahaa jechuun ba'aasiidha jechuudha. Ba'aa isiidha mee duuba lolli dhaabbachuun gaafa midiirooma eega nabiyyallaa isaan bu'e booda jechuudha. Kun immoo hattaa tadaal harbu oozaaraa jechuun hanqa shirkiin addunyaarraa dhabamtutti jechuun bakka gaafni shirkiin dhabamtu kufriin dhabamtu eega nabiyyallaa isaan bu'e booda malee lolli hanqa guyyaan qiyaamaa dhufutti ittuma fufa jechuun agarsiisu jira jaan hattaa tadaal harbu jechuun hanqa lolli lafa kaayyattutti laaffatutti oozaaraa jee bakka qarasiidhaa san bakka lolli hamtuun sun hanqa dhaabbattutti jechuudha. Saniifuu san dhufina qiyaamaatiin hadiisota baay'ee fassare zaalika jechuun kana beeki bakka ifaam zaalika jechuun kan amma haasofne irra dhufne kana akkuma jiru qabadhu yookiin oozaaraa zaalika ba'aa isiidhaa tan amma qabdu tan hanqa iseen lafa kaayyattutti akkasumatti itti fufaadha waloo yashaa'ullaahu rabbiin odoo fedhee barje lan tasara minhum jechuun isaanirraa akkanattuu haaloo ni baata inni nuu silaa irraa kafalata bakka takka fixuu dadhabeetii mitimma rabbiin wanni isin qaceelcheef walaakin liyabluwa jechuun akka laaluufi je akka qoratuufi baadakum garii keeysan bibaadin gariidhaan akka qoratuufi walladhiina qutiluu asuma keeysan moo warajjeefaman fi sabiilillaahi karaa rabbiitiif jecha warajjeefaman fala yudilla jechuun rabbiin hin balleeysu amaalahum hojii isaanii san duraan balleeysu inuutti ida'aafi kaniifuu rabbiin wanni lola karaa godheef jechuu bakka isinuma kanaawu adda baasuufi je munaafiqni lola irratti hirmaatu ni dheeysa muumini dhugaadhaa sun ammoo yoo dhugaan amanee jiraate lola irratti hirmaata kana adda isin baasuufi jechuudha. Durumaanuu wanni lolli karaa godhameef balaa qormaata dingilchaadha innummaanuu fayyaadiim jechuun gana rabbiin isaan qaceelchee wayusliqu baalahum haala isaanii hunda isaanii sirreeysuu taa'ee bakka rabbiini shahiidota baanaa bara wayudkhiluhumul jannata ganaa jannata isaan naquutaa arrafaa lahum arrafaa jechuun isiini beeysisa jannata sallahum jechuun isaani beeysisa amma ida tokkoon keeysan jedhan qixaa mana addunyaa mana saaka addunyaa san beekurra mana jannataa sanirra beekaa jedhan kanuma takkaa dhaqeen jirre bakka eega jannata ol seeni booda manni tiyya kunoo kana asiin tiyya jechuu waa takka bakka takka illee inumaa wallaaluu jedhanamma kanarratti hadiisota baay'eetu hime jechuu akkuma tokkoon keessan hoggaa jum'aarraa galee mana ifii wallaalle san daran arrafaa lahum jechuun rabbiin isiini beeysisa lahum isaanitti malaayikaa dura deemee karaa agarsiisaa odoon ta'in akkanuma beeka bakka yookiin arrafaa jechuun isiini urgeeysa je lahum jechuun isaanitti urgeeysaa jannata tana jechuudha foolii jannataa namni akkuma hojiin isaa walirra guddootiin walirra bakka fagootti arkuu danda'a. Fooliin warri gartee waggaa kumatti arkuus jira warri amna waggaa 100tti arkuus jira warri amna waggaa 70tti arkuus jira akkuma hojiin isaanii walirra guddootiin rabbiin itti urgeeysa saniifuu galata bareedaa kanaaf hojjechuu qabdanii jee jechuun rabbiin yaa ayyuhalladhiina aamanuu jeemmaasiise نعم ايوه خوني ما ولن ورسيسو جرو isaanummaan dhuga addunyaa tana keessa namni hanqa jiru akkana taa'uu danda'u inuma akkasuma waan takkatti amanuu qaba wanni mormuus jiraachuu qabdi bakka namnummaanuu kana jiraatu amanuu fi mormuu jidduu jira jechuudha saniifuu kaafirtoonni amantii ta'an tanan fudhatan isii tanarratti isinii mormanii hanqa dirree lolaatti isinii wajjibaanii qabsoorratti isinumattuu qabsaa wanta akka gahan jechuudha yeroo kanammoo maal gootarree isin gara duraa
maal ta'uu qabdan lolaan tokko bakka eegalola eegaletti wulii rahmanni baay'ee jiraachuun qabu bakka maal ta'uu qaba dha'ee lafaan gahuu qaba jechuudha baay'isee hoggaanii fi namni isa sodaate booda as garagalee rahmata isaa eegala jechuudha bakka eega ummanni sodaatee bakka aboo kun ummata ajaa'ibaati dhugumaan humna qaban jedhanii eega beekan booda akkasitti maal godhuu qaba jechuudha jara silaa qabe kana cinaa tokko kanatti irra galatoomee gadhiisuu danda'a cinaa tokko immoo warraa fudhateetis gadhiisuu danda'a kaayyoo fedhe gabrummaa irratti hambisuu danda'ammaasiisi kun mirga isaati jechuudha addunyaan isummaanuu mana qormaataati jechuudha nabballatteetumaan akkumaan rafetanitti cumaan hirriibaan deemee jannata seenoonni jedhanii numaa hin jirtu jechuudha qinqiin jirti manni addunyaadhaa gufuu karaara heddummaata jechuun nutti himu jiran rabbiini ilmi namaa waan takkatti amanu malee jiraachuu hin danda'u saniifuu ilmi namaa waliigalee nagayaa wajji jiraachuus hin danda'u mormitootaas qaba deeggartootaas qaba namuu akka hojiin isaa wal fakkaatuun wal deeggaraa sayaadiin wayuslihu baalawmiin ammoo jarri haasa'u jiru walladhiina qutiluu jennee bar qutiluudha jarri kutee baramma eega kutan booda walii qabri jiranii qabruma tana keessattuu bakka asumarraa eegala inni galata isaa fuula dura inumaa bakkitti galata guddaa harkatu guyyaa faayinaalii guddoo fudhatan garte guyyaa sanii achitti galanni isaa guddaan achi galaafi sayaadiimiin fuula dura jechuudha isaan qaceelcha jechuun bar gara jannataa jechuudha gara jannataatti isaan qaceelchaa wayusluu baalahum jechuun amrii isaanii hundan sirreessaaf jechuudha bakka rabbiini kuni warra rabbiiniif qabeesse jechuudha ayyuwa yaa ayyuha alladhiina aamanuu je yaa warra tokkichun maa rabbii dhugoomsitan in tansurullaha yoo isin rabbii tumsitanii yansurkum jechuun rabbiin isinii tumsa kunoo tana beekaa jemma muumintoonnummaanuu yoo isin raanfatee nasriin hin jirtu jechuuf deeman mogguma yaa ayyuha alladhiina aamanuu je ilaalamma yaa ayyuha annaasu hin jenne muumintootuma qofa qubalaateeti ilaalamma in tansurullaha jechuun yoo isin diin rabbiiti tumsitan yansurkum jechuun rabbiin isinii tumsa wayuthabbit jechuun gadi dhaaba je aqdaamakum jechuun faanatee isan dirree lolaa keessatti gadi dhaaba ati rabbii tumsite taanaan yeroo san warri qabsoo irratti hirmaate waan takka korroodhaan itti mul'attuu jedhanuma dhawoominsi inni dirree lolaa irratti dhawamee du'e sun waan takka inumaa akka waan gartee lilmeen tun ceelleen tun fakkaattuu jedhan rabbiin irraa salphisa yoo wayuthabbit aqdaamakum addunyuma irrattuu faanatee isan gad dhaabaadha bakka muumintoonnummaanuu tasgabbaayoo jiraata yoo diin rabbii sii tumse jechuudha bakka rabbiin sii tumse namni tumsa rabbii argate nagayaan jiraachuu danda'a bakka iteeguun naftummoo ogusmalleedha wayuthabbit jechuun gadi dhaaba aqdaamakum jechuun faanatee isan gad dhaaba walladhiina kafaruu jemmoo warra kafre fata'asan lahum jechuun rabbi isaan haa balleeysu je yoo fata'asan lahum jechuun rabbiin isaan ni mucucaachisa jechuudha muumintoota reefum faana isaanii gad dhaabe ta'asaniin tun faallaa yusabbit aqdaamakumiitiin maysiin faanti nama tokko gadi hin dhaabbanne jennaan maal taaree namni suni ni shirgigaatee mucucaata jechuudha fata'asan lahum jechuun wa'adalla jechuun duraa balleeysa amaalahum jechuun hojii isaanii duraa balleeysa zaalika jee baqa kuni wanni ta'eef maali yoo jettee bi'annahum karihu isaantu jibbee tanaafi maa anzalallahu jechuun waan rabbiin buuse tana jibban quraanumaa fi hadiisa wahii rabbiin samiirraa buusu tanaatu isaaniin ta'inii tana faabaqa jechuun saniifuu duraa balleeyse amaalahum hojii isaanii rabbiin saniif duraa balleeyse malee hijaa biraatti qabaateeti miti jechuudha waan biraatti odoon ta'in hujuma isaaniitu badduudha ajaja rabbiitiin buluu didan bakka saniifuu wahii rabbiin samii buuse sun isaanii fudhatama qabaachuu didde sababatanitti hojii isaanii rabbiin duraa balleeyse ar'aas jechuu bakka akkasuma namni quraanni kun isaan ta'in namni wahii rabbiin samii irraa buuse sun isaaf hin ta'in akkasuma jechuudha karasuma deema rabbiin hoggaa kaafirtee dubbatu isaan qofa dubbachuu odoon ta'in nutti himu jiramma isinis sifata yoo qabaatan akkuma isaanii sanii jechuu deema afalam yasiiruu fil ardi sajarri kaafirtootaa hundachii tana keessan deemnee je fayanzuruu jechuun laaluuf hin deemneesa kayfa kaan akka ta'e aaqibatul ladhiina min qablihim booddee warra isaaniin duraa jechuudha quraana kana keessa xiinxaluu wamajuu baay'ata waan ajaa'iba saniifuu maal ta'uu qaba ilma namaa wanni isa godhe waa hedduu fudhatee laaluudha jechuudha kompeerenta kontarastii danda'uu taate dammarallahu rabbiin ni balleeyse alayhim jechuun isaan san akka jirutti rabbiin lafarraa balleeyse hin laalleessa walil kaafiriina kaafirtootaaf ta'aadha amsaaluwaa jechuun fakkiin sun
kunoo tanuma akkasiiti naam arraas ta'ee wanni sun numa jirti karaan sanuma jechuudha isinummaan ammoo amantii rabbiitiif tumsuu qabdanii jee mu'mintootaan zaalika kuni wanni ta'eef jeemmoo bi'anna Allah rabbiitu mawla alladhiina amanuu jechuun jaalallee warra amaneeti rabbiin jaalalloo warra amaneeti malee jara kaaniif jaalalloo miti jechuudha yookiin bi'anna Allah rabbiitu mawla alladhiina amanuu je tumsaa yookiin tiksaa warra amaneeti yookaan warra amaneetaa tiksaa waan al-kaafiriina kaafirtoota ammoo laa mawlaa lahum jaalalloon isaaniif hin jiru yookiin tiksaan isaaniif hin jiru tumsaan qaban jechuudha gaafa dhiyoo Abi Sufyaan faan u'ulu hubal jedhan san nabi ergamaan alayhi salaatu wassalaam jecha isaan jedhan kana deebisaafi jedhan jechuudha u'ulu hubal jedhaniin hubal isaanii tanaaf akka nuti immoo Allahu akbar jennu kana isaanis u'ulu hubal jedhan hubal ol ta'e jechuudha maqaan isiitu nama jibbisiisi hubal ol ta'e hubal hin jedhamtuu laayisummaanu waan walitti hin deemne takka kaniifuu maal jedhan isaan inna lana al-uzzaa walaa uzzaa lakum jedhan hubal qofaa miti nuti uzzaatni qabnaa isin ammoo uzzaan qabdanii jennaani aboonurraa deebisaa haa jee bakka ergamaan maal haa jennu jennaan Allahu mawlaanaa walaa mawlaa lakum ja'an jechuudha Allahu rabbiitu mawlaanaa nuti barsiisaa keenya walaa mawlaa lakum nu isin nuti tiksaa'uun qabdanii uzzaan teessan isin teessuu hin dandeessu jechuudha inna Allah rabbii yudkhilu alladhiina aamanuu warra isatti amanan ni naqa wa'amilu saalihaati jechuun warra amananii toltu hojjetan san niseensiisa jannaatiin ooyiruu leeta jiriyaatu samin taate jalasiidha ala nahaaru laggeen taniyaatu san naqa jechuu bakka galanni guddaan rabbii muumintoota galchuu kana walladhiina kafaruu warri kafran ammoo yatamatta'uuna jechuun addunyaa kanarratti ni qananiyan ni bashannanan wayaakuluuna ni nyaatan kamaa taakulu lana'aamu akkuma beeyladaan nyaattu san beeyladaan amma laal nyaatteetuma hoggaa aduun dhiite galtee rafteetuma kaatee bakka kanuma hojiinsiidha bakka wanni waan biraan qabdu isaanii jiruun isaanii akkasuma saniifuu muumintoonni jiraachuuf nyaata malee nyaachuuf hin jiraatudha kaafirtoonni immoo maaliif nyaata nyaatuma saniif jiraata jechuudha injeeraa'ee uma jaba akka deemu hunda amma waa biddeena bakka injeera wanni inni lallabu bakka labsii isaa kanuma malee wanni biraa takka illee hin jirtu kaniifuu namni muuminaa maali injeeraaf hin jiraatu jechuudha ma targeetiin inni dhufeef ibaadaa waan taateef wanni inni waywaatuun ibaaduma ta'uu qabdu malee biddeenaa miti bakka biddeenni waa waywaatanii hin qabu wannaaru jechuun ibiddi immoo masa wallahum jee bakka qubsuma isaaniiti booda galoon isaanii ibidda keeysa wakaayyin baay'eedha min qariyatin jechuun biitti hiya ashaddu jechuun isiin jabduuta taate quwwatan humnatti biitti jabduu taate min qariyati kallati akhrajatka biyyati baafte sanarra jechuun qariyaa ja'an biyyuma guddoodhaan maqaa xiqqishee moggaas immoo rabbiin humaatii miti bakka maqaa daa'imaa kenneef qariyaa ugaa jennu silaa ganda jechuun gandaa miti immoo bakki tuni biyyuma guutuu ofirraa baasa isa gaafatani hiya ashaddu jechuun isiin jabduuta taate quwwatan humnatti min qariyati kallati akhrajatka biyyatee taasi baafte sanirra ahlaknaahum ta'e lafarraa balleessine baay'eedha falaa naasira lahum biitimma tumsaan qabne nama isaanii tumsu kan qabne deeggaraa kan qabne baay'ee jira bakka ganda nabiyyallaahi nuux yaadadhu ganda luuxi yaadadhu huudi yaadadhu baay'ee jira bakka afaman kaana jechuun afi namni ta'e alaa bayyinati min rabbii je beekumsa rabbii isaarraa ta'e irratti namni jiru kaman zuyyina lahu jechuun akka nama isaa miidheeffamee ni ta'e jeme mee jari lamaan kun yoo walxinaa qaban tokkumaa jedhu gatti su'u amalii jechuun hujiin isaa fokkataan kun kan itti bareede wattaba'uu jechuun kadeeman ahwaa'ahum jechuun fedhinnaa isaanii jala jaalala isaanii jala warri deemee fi warri jaalala rabbii jala deeme dhugatti tokkumaa je namni quraana hordofuu fi quraana hordofne amma dhugatti tokkumaa tokkoo miti jechaadha saniifuu awurooppaan nu dabartee fi jinnii wanni jettaniin jirtu namni quraana rabbii harkaa qabu guddinni kana ga'u hin jiru bakka inuma as keeysaan baane guddinni gara biraatti laaluun qabdanii iftuffachuun qabdan amantii teeysan amantii teeysan amantii gadii takkatti ilaaluun qabdan jemme rabbiin matalul jannati jechuun fakkiin jannata allatii wu'idal muttaquuna warri rabbi sodaatan kun baallama godhamanii fi aayisii keessa taatuudha fakkeenyatti yoo barbaadde kunoo anahaaruun jechuun laggeen baay'ee jira mimmaa'in jechuun bishaan irraa tataate'a gayri aasinin bishaan sun kan jijjiiramin jechuudha kontaamineetid kan ta'in jechuu bakka gayri aasinin jechuun bishaan hin ajaawin bishaan isii duraanuu maal jenne madduma waggaa san baate ilaalamma haara'uma san dhugan jenne wa anahaaruun jechuun akkasuma laggeen millabanin jechuun aanan irraa taate
لم يتغير جتون خن ججير من طعمه أندم تسان ججير مية وأنهار أما تسلق من خمر فرصورات لذة جتون مئوفتو يتين تتاتي للشاربين ورد أغنيف جتورا أما يجو تكتا الدنيا تنامي تيجوكا تأسيت نمني ميلان إردي ميلان ولد دوبوتان ودون تين تجيسون فولفمتيت مبري دول لفجيرتي لذتين تمي أوتو للشاربين ورد أغوفيا وأنهار جتون كثم لقين من عسل مصفن دمت على الفمي جتورا مصفن جتون خاني غغاني ساخي ساميرمي إذا قلاوي دايما غرتي أغن قفا جتورا لغسان تجرى ولو مثاني تهدى فيها جنة خيجة من كل ثمرات ونمد أنجامون دي عشات ونتك ونفنجرتو ومغفرة أرارمني من ربي ثاني را تاتي ثاني تاتو يا جري قندوبة كمن هو خالد في النار جي لمدت ديبي بكتنا عدتي باتو جي بالله كمن هو خالد وري جنة كنا سينقوني كمن هو خالد في النار أكنا ما يبدأ خيجة حفوصا نتهدوبة نمني قالت بريدا كنانو برا إيقاتو وسقو جتون كور أبافمني ما أن حميما جتون بشان هو آخ أبافمن فقطع جتون قنيت يتشيرو أما آهم جتون مرئمان إساني جتو وكادم فيسون بشان هو آغت تغني مرئمان إساني خيسا تشيري ألباسسون جرقوني في مجري جنة ربي سينو دوغتوكو ماجي أكمي مؤمن توتا في كافر توتا والبرق أبدانيو وأولد ديماتي متي توقو متي نفر انديفر جرقون توقو متي جم ربيني أيوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين